성공제 때로 가르치는 위험 성공제로 스스로 좀 허들 나가는 때로 가르치기 가능하고 가르치기를 좀 해서 서들을 해주는 거예요. 가도 좀 탑세요. 이제 마음 들이 나가니까 아버지는 성공제는 본받을 때 나이만이 하나요. 액백의 신로 성공은 상가리 구워지고 본받을 때 완성하지 한번 보러 여기네. 인간 이런 사이 때문에 피해봐. 로다리 조지는 관계 이제 보러 가고 좀 너무 저거는 di Bogor, yang Hamzah masih bayar untuk penanya baru. Ini awal loteri, jadi admission itu loteri, yang tadi kan apa, panen di Bintang, jadi orang bilang MBC, Indonesia Forma, orang bilang kena Hamzah baru, saya Hamzah baru jadi bos kuli principal, jadi Abol Roy, orang bilang Hamzah baru, saya Hamzah baru bos kul di kita existing SMC community. Chairman jadi orang Sungguh dan Burma, jadi SMC committee ni, jadi member sekolah semua, sekolah lottery program pembukaan kabinet balai kenal orang hambai maru. Tapi jod semua hambai maru kan kita orang guardian, ni balai. Nong ikut sekarang pun dalam balai jadi hanturin demi di balai, orang balai kenal hambai maru. Ini dia lottery program admission facility already principal academy kelangkan jadi lottery yang kayak jadi KG1 dari kelas 1 semester dari KG1 dari kelas 1 semester KG2 sudah ada kan oke jadi KG1 ini pusat form lagi KG2 kelas 1 pusat form lagi terus sama kita anu banyak itu cuma kan admission total sekali. Ekonomi sini tim limited ibabinan semua orang jodoh memang lang. Jadi orang lottery kawan bisik sih, bisik lottery punya. Apa orang bisik admission mana? Oke jadi si limited dan kelas KG1 by kelas 1 bisa dari mana? Dari agak pagi kelas sampai itu semua tek. Lottery ini Open evaluate ini open dawa bagi mentor sini edisi hakone education department CEO barang sini Josh Lemon tapi orang yang mentor kita sekolah kakak kerja department naik ini flight domain orang yang principal barang mana kayak baru employ, tapi orang yang manjat ke sini. Kalau dia berikan kalau dia. Tahu sih boleh naik, ayam kebara, kebara naik sih tadi. Singapan Pak sampai naik 51 selected orang boyos ni bagi maksa boyos kaya maksa boyos kebang potre kota 200 ni upor sini application sini receive lagi scrutiny kaya mana ya ulo cek kaham tak kaya mana ya ulo segera eligible mangkah selalu ni agar sini tahu bahwa lottery kalian tanai selalu dia cakruti cakruti norok sabus kan kota naik sini yang di sisa kan kota orang sekarang pas Người ta đó rất là phải quy là gầy. Nó là ăn được khó khăn này. Quy là thật à? Ăn được khó khăn này. Hả? Sao mình khó khăn này? Nó là khó khăn nào đấy? Sao mình khó khăn này? Tôi sẽ biết khó khăn đâu này. Này đấy. Hambai sini yang di sisa no. Nelson Depolma, father's name Rajas Depolma, SL number 39. Ditong pasal lagi sah? Pasal. Musuh bukannya kedua. Musuh boleh.
Deacon Pro Deporma. Chairman pesan last. No, baik kalau không baik kalau không lại đi ya. Để mà nó nào nó còn hai cả hàng trứng apa này đấy, hàng mua sủng đấy. Đây. Baik kalau đây kan oleh mai. সামনে খাজানা ইয়ারতে সাথে একদম তলাঙে নাই খাতে তো নাই বফাস না নেই SL number 41, Peter Deporma, Bupanimong Bipul Deporma. Peter Deporma, Bipul Deporma. SL number 41, actually. SL number 43, Bumungkai Rumthama Deporma, Bupanimong Sanjit Deporma. Kalau hasil ini. Tambah. SL number 41, Lisa Deporma, Bupan Kongkat Konil Deporma. Serial number 44, Idari Zomatia, Bupan Kongkai Dines Zomatia. Serial number 44. Next. SL number 39, Anand Deporma, Bupanimong Vishu Kumar Deporma, Village Delbari, West Tripura. SL number 6161, Assam Deporma, Bupanimong Sopon Deporma, Village Laksirai Para, Post Office Mandai, PS Mandai. Belakana hambai sini media no, sing tini kaham kurang kana sini admission ni bagai lottery klai sing manka KG1 by class 1. Angkat sini orang pai manjak pai kia sini SMC committee ni chairman, tai sini PU education, tai sini local MDC. Pura pai manjak pai kia, tai ani loget tongoro sini SMC committee ni adong je, tai adong ro. Tabu sing jotono saimano tini date rezak onek din balogoi. Sing notification rezak pui lawo sing wan somani duita section sing KG1 atilang nani nei 30 side angkai class 1 wahai sing duita section ata kisa bare roi 35 khlai 70 70 jona sing tilang nai mani kentu sing nai mani apte khayai tilang duita section sini jaga kerei duita section tilang nai motor sini yang pre primary wo KG1 wo kerei class 1 wo kerei class 1 to KG2 ni kaisa section phainai Hingga already sini KG2 tongo, hingga abu bay duita section sini ongi si tongo, kambang sini room kaya, hingga KG1 buhay na sini KG1, KG2, semana KG1 bro KG2 ongnay ekta section, hingga tapos yung take section. An bagay sen tini 30 jona matlang ka 15 khlai nai KG1 no, sela 15 jona buri 15 jona 30 jona.
जेता जों 60 जना तलांना दं माने आबो जों तलांनि मालिया क्लास 1 आव बहायनो जों 70 जना तलांना दं माने तबो बारे रय जों 20 जना चला 20 जना ब्रेका जों 40 जना कायसा सेक्शन जों मातलांखा जोंनि सीट करिनि बागै जों नोटिफिकेशन एखा मास कायसानि सिगां आप्रता परिस्थिति करिनि बागै जों SMC कमिटि वो सालायके आसे गोबां मात्र जों तलांनि मैया जोंनि मास्टार बुकरै जोंनि टेट रक माने प्राय 10-12 जना हाय कुम्पुइ स्कुल न याकारि थांगा स्टेट जोंनि मास्टार ताबो फिलआप नियाखौ ओंखाय जोंनि प्रि प्राइमारि बहायनो आरो दिदिमोन गोबां मा दंफानो गोबां मा बर'नो फोरोङै मैया इंलिश मिडियामनि बागै आबुनि बागै आरो बहायनो जोंनि टीचार सर्ट नङै मानो ताई एकोमोडेशन करै जोंनि क्लासरूम करै आं बागै आं नागारसानो जत्त लुकुरबनो ताई टिटिआर डिसिनि अथॉरिटी रंनोबो जों नांखाय खालि बालि रबो जों ताई गोबां लाङै माननानै जों जातियावनो केन्टु ताकलाय जोंनि सीट करिनि बागै रूम करिनि बागै जों जे सक सामानि आसक जों तलाङै मालिया जों सोंनो मातलांखा दिनै गाहाम फोरोंखानो पाइखा ताई जे मानाय तमांखा बाक्सा हस्टेल रंनि बाक्सा हस्टेल रग आसावै एप्लाइ खालामनानै बरक बाक्सा एडमिशन खालामै आरो फानमै मानो हासालनि गन्दासरा दलाय कमलपुर आयां साउथ रंनि बाक्सा मानखा लटारि बो जेहेतु अब लटारि आबो जे मानाय मानखा ओंखाय लटारि जों आरोबो एज बार दङसिनि गोबां मा बरक रक एप्लाइ खायका केजि 1 प्राय 300 जना क्लास 1 प्राय 250 जना हायपान बरंनि बयस कायानि बागै जों आरो स्क्रुटिनि खालायनाय केजि 1 नि बागै 4 থেকে 5 বছর आकासारो अंना नांनाय ताई बाद बाकी आन्डार एज ओभार एज जतनो जों बाद खालायबायनाय जों लटारि खालायका केजि 1 ओंखाय क्लास 1 बहायनो सेम 6 प्लस 6 থেকে 7 বছরनि बिसिङाव जे दंनाय बंनो लटारिआव हाबका आन्डार एज ओभार एज जतनो बादंखा अरो सिनि क्लास 1 सलाराव अरो एलिजिबल लंखा 72 एलिजिबल कैंडिडेट आबोनि बिसिङा जों 20 जना नाखा लटारि बिसिंतै ताई गार्ल्स दङ सिनि क्लास 1 65 आबोनि बिसिङा जों 20 जना नाखा ताई केजि 1 सिनि बयस दङ केजि 1 नि बागै 51 कैंडिडेट कन्टेस्ट हाइका लटारि वो एलिजिबल कैंडिडेट ओंखाय ताई गर्ल्स केजि 1 गर्ल्स दङ 48 आबोनि बिसिङा जों 15 जना खाय मातलां राखा आबोनि बागै बाक्सा मानखा बाक्सा मालायाबो दंनाय न ताई जों लास्ट डेट रिका 20 तारिख अ मासनि 20 तारिखनि बिसिङाव बर्तियाव फैबायदि 20 तारिखनि बिसिङाव अङै मैया खाय आबो केन्सेल थांजावनाय ओंखाय जों नांखाय फार्स्ट काम फार्स्ट आपते खेपादो जों एडमिशन मा खालायफिनाय दा ताइसा कारण हाकसालंनि तो बाक्सा बर्तियाव मांला गरै बरक रावबा हस्टेल तो जों नाया क्लास 1 क्लास 3 नि सिमिसेसेनि कुम्पुइ हस्टेल जेङो कारण क्लास 1 रावबो बेलाय असुबिदा नायनानि बेलाय चेराय मनो नायखलाय गरै स्टाफ गरै आं बागै जों थांनाय 2-3 बोसोर दरिया जों क्लास 1 एडमिशन खालायलिया हस्टेलनि बागै आबो देस्कलार बा नकबारा नावै बा प्राइवेट हस्टेल दङै मानखाय दङै मानाय मयाखाय जों बरंनो टाइम रेखा अ मासनि 20 आबोनि परे अटोमेटिक बरंनि लटारि नांजाकफानो केन्सेल होयै थानाय आबो जों सागलायखा जत गार्जियन रंनि बागै ताई सिनि नोटिस बुरिजांनाय दिनि सिमिनो जे लटारि नांनाय बरंनि बुमु बुरिजांनाय ताई नोटिस बुरिजांनाय आसनो हाबा